nde selludale no hewta ko laamo haray sifa usufalima e fof yiltike parti o haray fof yalti dugolaɓe fof haray yalti e parti o ɗo noon komi hacci ɗon ko ɗon suttiɗen écoutez seeɗa are voilà parce que le gars là il faut le répondre mini mo ɓayar onki ça tombe bien parce que a fodino men men mbuy wondema accita 2020 ɗo ko 2021 woni accutu men e sukaɓe men jogodira film ko on tuma men sakkiti yiidude ɗum ko Dakar waɗi ɗo kadi o fenay fes wo alaji selluɓe ɓe halduno alaji sellu tigi innuno wondema accita e parti on accida e sukaɓe wo ɗum ɗon ko ɗum ɓe waddi ha kanko tigo enni yo acciduɓe e suka yo alaji sellu acciduɓe e sukaɓe c'est à dire il manque comme il respire kanko Ousou Falima comme mbo hoolimo sino accidamo e parti c'est à dire haysi parti on accide haysi alaji sellu accida e parti on mais en personne n'a pensé à te remettre ça parce que déjà fof no anduno guilandema windunoɗa oya tribune oya sellu balde en ko kaso fewdo Alpha Condé soki on fof no andi position ma o hari déjà an on sa accitama ko kaso hiɗa andi laamu an ngo tawtay ko an tigi on ti hunduko ma ko tigi wowli an hari an tu es prêt laamu an ngo wo an on hande kadi c'est terminé a haaɓi combat on yimɓe maynoɓe fimaɓen fof ɓen ɗon nden hande kadi ɓe perdi par ce que an on a combat ma on an lanni a faami a naadi himɓe ɓen a ukki himɓe ɓen woɓɓe lutti e mum an a yiltitike a jokki noon joni arɗo wo a jokki par ce que a andano ko ombo arata ko kala wannoɗo kudeta itti Alpha Condé a tawtay mo Alpha Condé kadi si yaltininoma ari hari on haldi an kadi a wona e ministre jo makko ça veut dire que ande kadi a jamfike fof donc hande hiɗa wolana men ɗo ɗen fi comment dirais-je fi selludalen hiɗa wolana men ɗo ɗen fi goɗɗo no miiji donc voilà on continue makko ka wata naɓude UFDG ɗon kono aden si a ƴetti haaju parti a inni sina min ko hay goto wonata are kono bonira tun ɗum ko fenande noon minen ko minen inni ko ma tun sellu na sellu inni ma kanko de ko minen inni ko sellu ma sellu ko sellu ou sellu anani andi politique yimɓe ɓe sonkay ka yaasi kono ɓe yewta e nder si tawi woni itanema 2021 heeɓi ɗo ono yala sellu goto mo noddalo e yalli haray ngaygo ala toon harana ko yondir fi politique non min mi noddani mo so noddinoɗon kadi mi noddako mo e ɗo wontay ngaygo non wonti ngaygo par ce que o yii hayɗe balɗe ɗo koye ɓen an woni yettade ɓay kamɓe laami bureau exécutif on ko toƴƴiɓe ɗo o ukki ɓe juuɗe jama on pay koye nangi yennugol ɓe ɗo ka jama woko baɓe makko laami bureau exécutif on nanu dey ɗum noon tout simplement mi innuma c'est à dire ko sasɓe ɓe woni wonon ko kamɓe laami bureau exécutif on nanu dey c'est que il manque comme il respire c'est à dire woko sellu woni toɗɗade baɓe makko fiyo yimɓe ɓen yawo baɓe makko yenna baɓe makko tu te rends compte ɗum noon ko kanko tigi woni wadde yimɓe ɓen manka baɓe makko respect kanko Ousou Falima ko an tigi woni wadde ha yimɓe ɓen manka baɓe ma respect par ce que a naadi baɓe ma e probléme parti mo anndanɗa hoorema ni ko faalaɗa ko jiiɓugol parti on jiiɓa président parti on parti mo anndanɗa hoorema ni ko Mamadi Doumbouya wonɗa jiwnande joni ko honɗum no baɓe ma wawata heɓide teddungal e ɗum ɗo si ɓe wallitike ma yeeto lance hombo naadi baɓe ma probléme nene goto ma o yaltino ɗo wolani men ko an woni hombo mo hawtuɗa nene baba minen si min wowli wonay ko par ce que en hawta hay leñol wonno minen si min wowli ɓeyna wondema aray ko ngaygu si nene goto ma on tigi yalti wolani men toi tu es qui toi Ousmane tu es qui hande kadi ko honɗum men haaja an ko hombo wawma accirde hay famille naafi feere parti politique ma miijo an a wona e lanɗo an ko bandi tum wawɗa ardagol bandi tum wawɗa tawtugol criminel tum wawɗa tawtugol mais menen tu ne peux pas être dans un gouvernement en due et forme harana gouvernement d'exception an Ousou Falima tu n'auras pas cette place là cet honneur là tu l'auras pas an on gouvernement laamu ma ngum fof ko e fi bandi ko ga laamu bandi laamu manipulateur laamu malhonnête laamu criminel koye ɗum tawaɗa histoire on windi koye ɗum woni ko CV ma koye laamu criminel tum tawaɗa a wawata tawoyede laamu hara ko élection libre et transparente organisé goɗɗo laamu an a waɗeɗa ministre ɗum watta an on ɗum ɗon a yalti ɗo e ɓen ɗon merde alors renga non mi yi vidéo ji boyi kamɓe hay fini baɓe ngam mais alaji sellu no wawi ko sonde noon
mais kon woni cautionugol ko sappagol goɗɗo innamo ko bonɗo fala landade fewno ka won ɗon ka yefdese on ela sellu ka gollitayno ɗon hari ɗo marno awa yimɓe ɓe sappoto ɗon fiyeɓe yenno woɓɓe non kono no woodi ka parti ɓe ɗum woni golle mum alaji sellu no tawa e ɓen ɓe makko no tawa e ɓen ɗum kadi koko mi haalata ko laaɓi ndaare wo alaji sellu no tawa imminoɓe himɓe ɓeygu maɓɓe no tawa imminoɓe himɓe fii ko yenna himɓe ɗo kadi ko fenande ɗum ko golle ma an usufalima fewde wonnoɗa ko parti ko an wonno c'est-à-dire ko an jogino on section ɗon ko section wasuɓe needi ɓen section malhonnête manipulateur ɓe ɓen ɗum ko an jogui ɗum ko an waɗi ko an créé ɗon ɗen on malhonnêteté fof e nder o parti jamfaji ɗin fof c'est toi qui a créé tout ça là-bas c'est-à-dire an usufalima c'est que an tu as trahi tout le monde hande ɓe wonɓe ko berɗe bamɓe to ɗon feccere nden fof ko an jamfiɓe ko kamɓe waɗuma gorko suusay hande wontoɗa jiwnsira jamfiɗaɓe ko an jamfiɓe donc selludalen ɗo no ha hande o meeɗa wiide goɗɗo waɗu vidéo o meeɗa wiide goɗɗo mi weltani kama fi hiɗa yenni goɗɗo joni noon an hiɗa ɗukkidirde ɗo ɗen piiji ɗin jentite ɗo ko wooli ɗo hay fi fédéral jon ex fédéral jon Abdoul Karim jentite ɗo min mi holla ɗo hunde mi jette ɗo pay kaydiji mi holla on hande ka ɗo ni himo jogui suka wonɗo Dakar o yannay men nene baba ka galle makko woni ala ko haalta ɓe ngan ala ko haaltala ko pay ko inte kon tijjani ɗo kamɓe huwodiri ɓe yennaɓe oɗo Abdoul Karim on ɗo Londres ko kanko ala sellu huwodiri Alpha on ko fédéral wimi Alpha Isaga ɗo men miɗo andi ka fédéral UFDG si fédéral UFDG jo yenni responsable jo no waɗɗi président o ka waɗugol kayiti tonga ɗum si goɗɗo yennama ɓe waɗe assemblée général hara responsable ne jooɗi ɓaawo ɓe yenna men no waɗɗi président parti on waɗugol kayiti inna meɗen toŋi yo goɗɗo ar ɗo hayfina goɗɗo wo c'est à dire si goɗɗo woni ko parti ton ɗe yenni responsable jo c'est à dire selludale no dowa wadde kaydi toŋa ɗum ɗo mais noon ɗo noon ko so tawi ko responsable jo yenna ka mais mi sikki anna responsable an ko a porte parole criminel an koye laamu ngu wona légitime jeeɗa an ko a ƴettuɗo tawtuɗo ƴettuɓe lagine en otage ene usufalima anda sikkuɗa yewta e ɗo français ma yewta ɗo pular han yimɓe ɓen légitime on an a yejjite e goto fotana on an giɗa inna ɗo ko a responsable a jamfuntejo a criminel jo ina an woni bakande Mamadi Doumbouya ina an inni ko Mamadi Doumbouya woni candidat ma on ko honto parti makko o woni joni c'est à dire hiɗon commettude parjure ji ɗi anndanɗa hoore mani ko Mamadi Doumbouya tigi tongi ina min dey ina selludalen dey ina goɗɗo goo opposant jo ko Mamadi Doumbouya tongi kala commettuɗo parjure joni noon an commettuɗo parjure on an ko on woni candidat ma on a woni ɗum dow dande dow a inni ko on kadi bambata an noon an hiɗa wiide an ko a responsable an si goɗɗo yenni responsable parti on no dowa windude effectivement si tawno hara ko responsable jo yenna noon parti on no hanuno ko waɗi awa kaydi inna awa oɗo wata yende par ce que modi o ko moko bani hande si goɗɗo yenni ɗon fodde Usu Fofana normalement si selludalen waɗi kaydi inni wondema modi yo yimɓe ɓen accu yennugol oɗo ko ni e ni haray ɗum ko laba ɗum par ce que c'est irresponsable ha hande o yalti naali ɗo ɗen hay si tawi hawri do goɗɗo jamfike kanko on o tawaka e jamfiɓe ɓen par ce que ha joni lagine fof no andi kanko ko mo UFDG ha joni gila o naati toon ɗen poste ministériel ji buy o fodama ɗo ɗen ha hande o waɗa o ƴettali ko onon do wonɓe aybinde ɓen ko onon yehi ƴettoye gueɓe ko onon yehi tawtoye bandi si tawi noon wi responsable ɓe no wolede an a dowaka tawede ɓen accirni penale ma ɗen mayo responsable jamme ma milite jamme halfingoɗo ɗum no waɗɗi président o so fanki c'est que kanko woni yobbude ɓaawo ko kanko woni ɓe nullude ko kanko woni yobbude nanude penale mo fanki sina ɗum min si ɓiɗɗo an mamo mi gollidata ɓeɓe mi woni huwondirde fof goto yennata responsable jo UFDG do wonɓe takko am ɓe fof hiɓe andi miɗo tongi ɗum min si a yenni responsable jo UFDG an e min e mbaɗodirta siɗa ka mouvement ngan a yaltay nanude fenade wosa a yennimo UFDG wosiɗa ko mouvement ko ene
ko honɗum woni ɓe wonɓe ko mouvement ma ɗon ɗen woni wowlaali ɗo ɗen selludalen an a yalti a waɗi kaydiri a waɗi minima il manque comme il respire c'est que kanko tigi o fenay o sikka ko goonga o wowli tellement ko lannino wonde malade ce gars-là il est devenu malade il manque et puis lui-même il croit qu'il a dit la vérité ay ko ɗum ɗon woni probléme makkon quoi anda hande hay ɓeygu ma hoolakima ɓiɓɓe ma ɓen ɓe hoolakima an usufalima hay tes enfants wallahi hay ɓiɓɓe ma ɓen hoolakima c'est-à-dire hiɗa jokki waɗɗo parjure quelqu'un qui a commis des parjures huɗorɗo kaamilure nden en fof meɗen hiɗen andi kaamilure nde na fijirte nde si tawi ko a julɗo joni an ko on ɗon noon wiiɗa yo tertoto fi kaamilu yo tertoto fi serment an on a bambay mo a liƴƴotomo a naɓay mo ha ko ɗuma hiɗa haɓɓiti kadi himɓe ma ɓen fof a naaday ɓe on parjure menen men sali usufalima men sali meɗen ɗo nde natuɗa e penale wo men ara men andintina jama on fof ko an woni hommo voilà un point barre ɗum ɗo mbiɗa holli ɗum clair e kadi mi ƴetta e konngol mi toro on tigi ɗum ɓe mi gollitata ɓen fop suka e mawɗo no ɗum ko fenande mi jaɓata goɗɗo hayfina responsable jo IFDG ma wonɗo o mi jaɓata ɗum mi jaɓatano ɗum kadi ko wonno ka cellule de communication ɗum yiɓe andi ɗum ko wanno mi ƴetti payle ɓuy mi yaltini ɓe ka cellule de communication ko mi ardi ɗon ko ɗum wonno première discussion amen o mi jaɓata ka ngal hande on nani c'est que ndemo fena aussi kay ko gonga wode yewtude c'est que jama acce fi Allah faamo on neɗɗo ɗo nde wotere yalten e sonja o neɗɗo ɗo acce wernugol mo acce jonnugol mo micro o neɗɗo ɗo acce invitugol mo o neɗɗo ɗo acce tumbodirgol e makko acce heña yalton e sonja hey ko onon son fijiri on joodike ɗo e tumbodirgol e o ha Mamadi Doumbouya haɓɓama wallahi onon tumbodiraynoɓe e makko ɓe fof on heɓata hande kadi ko yiltito ɗon on heɓata ko wuuron e nder leydi mon ndin dans la paix dans la dignité dans la prospérité vraiment dans l'équité parce que haray hande kadi on fof moɗon on woni commettuɓe parjure voilà ɗum ko gonga mi yewti on so yi goɗɗo no yenna men nene baba kañum alaji sellu no fanki conseil politique bureau ji maɓɓe ɗin ɓe fof ɓe fanki c'est que kamɓe woni yeɓude no wawi wonde excellence no gasa hara ɓe wonɓe yennude